family was welcome to Lloyd at the long ko chinela take a chance a tiki chinela take a bang a tea go bene ben kaya ke lesson dana kona la no win to Lloyd dante the long ko chikwere ko stinyima dana Rachel tele loin kon ke be lesson amba ke lien be ben to kon ko bugun den kon jide ka ken kor pass ne dan yo ko ti te kon ko bugun chalo mark and ler kon kusta large mi di de long ka kai lai de ko che kon chopen quarter me ku ko lo ka ngi jen ba kelien che lar inside out kie tin berar reiran ken tin bana right ku pidien and wale ka ninto ko kien be ban kor bo ka ninto go so tug ne ka go ne yobo bi ne be each day ko bana be lien kel bana bong no kon bana ka kan ko bana lesson magwa bana je beling along ka chiu kan cha kam kon ka tie dan ka widan ki mende tit ka chernas memory verse je kon ka mak chiu ka baro basen well die dien binyamanda no ku ben kun kon yo mi chugwa de ben chine welcome kan war sabbath school and nyamandu ni nyon chien kan gwa me Benyamanda and Rachel, welcome chance tea to Lloyd Ates, go to Puerto Zilone this time be a year for sister. Welcome. You can mute. Thank you. Alia kata ko kwanu ko chiloy dan chete the long chiloy de chete ko dan en jang nin dial ka jo chala go ken yam de shinin den chi dot jok chi kanan kam dan ri ngi ka min ngi ko kon ka chalo no chi ko tuok bo ka tie da ko kon ken le den de kon ka lare ngot kot ka mete lip ka la kon e jien yam de ba lo ngo li bo kon yo chana lu jok bo ngode la kon lo re ka tet ka tin wo ngeno welcome back la ra ko ni ye shuta loy ko shenin ten chete ka yo sha ko gwir bo ala nyen ka shenin ten dong de la luin ka nyam dun bo sho ngot bo ka mi ajara men bi ka ja ka joj ba chet ka mene wel ka je do de na rom wat kel ka bana lat ko bo kon lat je lo de tes de apologize long ka ne dia la ngie ko che disappear ba ku dien nga je lat ene duor ti commitment go de kon tu roi no ko nyo wat kel tam to bi re tam ka min kam ko de ji yene dialen chaje ma lo kap bu ko ba ngot chule je ya ka be rep ka ngachiri ne to wan mor chit ka min ngotam ka mi lor nyam dun ko biana me bi ajalat ka dor ko kele bu kon pal riet ma tot bu kon chore ngi ka dan chit ka min chalar kon nyimanda ne nyon nan lar na gwandan ta loaj yen mi chang nyal kene pin bara ko gwalo nya pini ko den koy loy de kane ka dial wadin ta ka ji no de ko chang ma jek bi amat ko re te kene je ka kwal poan kana long le to go ki mis ten cham ne ka wadin jek ne re kuzedu no ba ka te ka jen chang ku je mo jen jira mi la te kreda le ni chet karwaidu ine ria dial tin chi chak ni amda ko de ne je dien dial gwaj wadin chine ka tar tet ka du jen jira min te ki yen merka jen jira min te ka whisper yen re loy ni ko ja ka je chol ka jen gwa de men wo le no welo ala jin chi mo alwang kwanda du no balari en lar jin be ko kore program ka ne jis di alten li ngone te nan wadin cha ka je ja kan yam dien ko bi joy ni jin ka bi joy ni jowdu re jis ni ken am ne loy ken fos ko kariye de ti ko do bande ne ka lat ka je should you should kwar amen Amen. gwala ka to ko ni yesho ya kamal ne ko dial ka sabal school lo ko na let ko to nuare chawa lo ni manda ni nyon ne no dere kam ko na mu che to bre tam ka de kene family de no dere ri de ti ja ka lor chet ka min chu ko ni yesho lar no cha mo ya bang ka la je to ba ajen to de bang min kula te ka program me chu ko da la loide no gwa long de dore ka chia mane ke dor ko ke lew dere tu kwara ko tin cha kam dor wen mondial dere ka len ka to ka la to dan la to nore ko ku je manya wana bu ko mo kwal ko an ko ko mere be ka cher to go ko blada ma dum du chet ka min chu ko de megi en we dum du an wale to kon ka ngi chen ba ka len
cho con bộ cái mẹ thuộc nó có cò ruộng nó thì chụp cái đi dân ruộng cái bác cái liền bỏ nó mẹ bộ mạc chả rồi nó go cái mạc chả cái liền nhá ki chả cái guer guat kel cái ta liền e chi liền cái mạc có gì Yesu Cristo ala right con karamito gua de la ti diarotin ko ka le nyoga len kon ka tan cha ka gui ke je ka cha ka nen ke je a meni chob lo aja de kon le pik ka liengen chi lienga je bo gua de je la kel ka kuaran ala o chi kuoro me kien le sene to kontin ke le che ta jale jel ke ja ke ye chu she tie tie ka dana lo ka we le tie de ja wi a je ke je o ja ka kon ka chi to kon ge bar galile gwa le te dia le te rodientin cho kon ja ka dor manan ke ye chu chi lang dial ki rwai no ko dial en chamat gwa ke chi ko kon na wi ye chere mo wi kon ko ye chu ka tan la de ke je gwa de nya medan chứ còn là nắn cái liêng ở đây còn cái liêng cái gì có cứ giờ mà chết cái mình trả lại nhưng mà đàn cái introduction nghỉ cái này mẹ trả quá trình bà ra đây ran chết cái mình chỉ nhau nó lạt bỏ nó bu con quyền cái nhân mạc chiếu cái bà rau điện là ô chiếu cái là con à tiệt cái quýt chiếu cái mình là cam của con ô tiệt con nó cái quýt ô again chiếu cái trả lại cái liu nil point đấy mi jio ko ko ni chiu ko bana tit ko wich won chiu ko mo ajen brie dia lo barar ala ko ala ber ni jide ko ala explain ni je lo ñu kon ke chok bible to ngwan kane riya tin ci yiyo ko ske nyoka mat re chernal en wo ngu malat ka ken ro bo mo chiu kan tit kon ko wich ke men chalar kon ran ko sister nyawan ajen mak chiu ko baro bedin well die dien cho con nga je no cha sa nyen right ko kon cha ja la ratin barare ran kama kyo ko baro bedin well di dien cha ja la na tele duor mitarar ko wajij mi de ran ja ka jek a jeri den cha la na mo tele duor mitarar ko wajiran mi de ja ka jek ka dung do ngwa dial ten barar re ran ka ken ten yar ka je na me jen chiu kan bana jog do guore ngi kana ma ke lewa menen nin ten ten niam nin ten ten niam de lo kon ka luai kel chi ye chu re de me kap nyal chi ma ka len ka duo ben che len ka je ka duo ben che wo loy ma ka je no ngulat ku rana mo jenen bu kon kula right a menen mi chana pen ka chob lo aja ke lo mo ka jong right ka masaye ka jong lin ka ja ka jong bi liang bo kon jingas ka ta ndanen cha ka nyoka la bret ka je amma ka re rwai ni dia tala duor metarar mu wujiran mi jenderan yaro chawo kan ngwak di altin yar karan katin bare lo achran again introduction bok dan ko kuje mo bi chu goro ban we long reini ni ten ko kien kana chok ten ko kien boten chi bible sabas bible kul me chakalat gwat kel ko wono bu kon wo ka changen kelen jen bana ngi chok tino la ra je chiang na da gwat ko ngut kos chiang nat a gwach ko ngut kos ba chiang kele me kana jen introduction ba ga chulat kel a mene mi chinin ko kien boten kon ko yara ko chikalo ben ko gwadien gwada me la jen wo chiang nat a gwach ko ngut kos a ngudo kon ko kwen bare rwai no kos en wo riede me lo de nungu me chaja kam kono no bo kono kwen bone ken jen mak into kon baskel kwen tino rede bana jo kwen ka mak shio ko baro Bethin Kellyan, a which one carried in well yok dien. My child sign your guadam, and wo chiang nat a watch for woodcut. Ban Queen Kell. A what time? Messi jipara si kana sang jo gorka tibeka Jerusalem rodolje. Kachiga janen and wo chitang jo kuari a chumis kateti jack. Took lap. Ko wo jipara si kana jiju dial. Chika miska a kantet kien kong lak agwa. Ko wotiet ka chiang ngoni dien kien. Bari da manyo ko repeat ko wotiet kan chiang ngoni dien kien. Ka chika mindonka guas ko kacham. Ka chika mis enimi
chi ka tet kien ani mi chi ka kong lak ka te ka chiang ko kien ti nyin ngwan tu gur ken ke chet ke lak lier ka ne dar ka ne tuog lang ne chu ji parasi ka ne jo gor ka je tiech anguchi ji kwaru chen ka chiang diano kon anguchi ji kwaru chen ka chiang diano kon kono ko wo miska akantit ti jiak lak ka chwe ka juk chi gog na Isaiah rach in suok lat ka kwidun yen ji meda me che gori nei ti ti los ka lep kien kana loy kien ka pal ka bang ka ngie ka ni charnat ala ngut kos hal yen chiang nguni kot ka bien chiang nat abum ka chu ye chu ka joge haye ka cham gwa milogo no ngut kos ko wo bia ka mi chiang ngute dun ko wo chi mude jalare ye ilus no gur kana mor rami birwaje jiek ko wan ki aman bedilu dungdo wo royen en o deran wan ki aman joge min deri jeka ajen kurben min lo no dumpot ko kuje mo shiaraje mo pen min shiarama mo pen min dera let ka gwan kana man kayino wo yen ruai no kos ka chiandun min nyud yana nas kala dien ngwane tu ngwan ti chit keteti kun maber bu ko nyal be ja ka ling yen jowen chi tuok nere kuona min kuan kona ka je jowen chi tuok in cha kula sai no chiang na tin gwaj ku mut ko nyal chu kona nen na kan bokan chi kon kun tin gwa the mo wi de nyal en point chapter kana masanya je no ni gwando ni ji juice terien milana gor de mekenen min kuena mi cha pen ka poin ko min lat ke ji juice be ka kot ki be kana la loy de ja goro no de repeat twice ko be min roye chutin be kule nyode no mi tuom no ro ko kot ki aga ka ne mi tuom ro de kana min kule ben ka san ko chiang nak agwaj ko mut ko nyal chana janere ruane dialen chalat e ji parasi chi ka ben ko goin kan masaya jenta anti joy ko right dien goin kan masaya no chaga jukwaru nen kan chicken chiang dia ni konlus including masaya ramkel ka ji juice chiang dia ni kon la kana la ko ken yeshun bol tin bo no ramkel ka duno ngidu neiden jelien kel chicken min let kon chengdan chicken la chet ko gwade che joja la o jaj kanas kalakte ni kien ne la jukwari yeshu wa mit ke chicken tet kien lak che joja no pol ji jus rodien kakabo a changa ni en mitin wa ko market chicken ka no ko cha ka ta changa ene to an clean tin kwala chole gentalen wale ni la jur tin rar tin chila be juice ana mo chi juice la practice me de let no right pot again char kenen wo akal mungut me de ne den bere kriso ten kwala chole jur kanyot ken ke ju kwar yesu gwi kene akal me de ka ta ka benre kana ka chiang sharadien chikana la pinya la o te ka ne di jek ti sha de gur chiko ken ko ne the right ti chi luang re ti ka dien lo no de ken kon touch de ne nyur gwas kel de ne miskel char ka ne no bu ken ne di jek ne ken jen chiang mi chet ka no mo mat kon met kel ka ke bu ken ne di jek bu ka joje lan clean chikana ja ko mut mi shenga ka dia ken ne den kwala no re ken karar jen melar ka jen wo
te chiang nan mu gwach ku ngut ko riede nok loy de jen olan akam nial mi cha pentin en wo lar ye shuwe ye lar ken pan ken ji jusen wo ni de ti let ken lat mi chichat ke chiang dia ni kon poirit kana mono karo ade lon erien mi nyodo an harge menen ci tuwo ka masaya ke atuok nangaro ka poin ngunu ko ki nangaro ka chiang lat nat inti kan wo kuongre ruai no ko en wo baja ka jojo no milar ka ne chiang dia ni kon ci kere so ne wo ci kan la ne men cha gor right ko let kan traditional chiang ka dien in baka culture te ga to ngwande ta ka culture an bo as a nuore te ga miti ci kon ga chambo as a nuore choro to gwa de choro to tin long ago ci kon ka cham ka chiyo dong ci kon kwen ka bible but somehow somewhere te go gwan choro to tin o te ga miti kan introduce re te ga dan a mi chana juru ko kien bo benene cham kenke la kep kon wot kon dara na chara no me le rodo gwa de mo jen jega ka dong a mien me ken ku da kon kwet en me da mo en wo chi me dara na cham dong lu ro ko met bo but ken kon la ka chi ana ni cham kon a jen ta mi chit ka ta an joj bo ka mi lat ko gwa de me te ka leti chi ji jus ka la le de la chi an die no won ka mi chi o kam ko ku da ke en a mo be ye ja ka jek nyam da en no a jen mi lar ka je gwan mut chi an ka na te no mut ko argo menen lat ko re roje me shaben gor bolong a jow la na da bat chit kamin chaka bat ken di ni ji jus chari de me beloch re ngada kot ko dup ngwan ka ngie ka jabo ko dup ngwan en o poy masaya ka roade ke jalara no tele mit jek ki tele mi jek kamin latke atuwa ka roje me joje lat maka man nyam dan ka chi masaya je lat ken di ne ke ji parasi dor ji jus atuwa po nyaro ka chiang mi din tuok en roi kuartin ki culture na ana la kana ki angulu da mo ko holiness te ka dan min de ko kon nyam ko te ka rom kana roje me ajen mi roi kontinan walen o chiang en gwach kana kin ngut ko nyal are riene diala ti ci kreso goro bo roi ka nyal ka tin cha news no won ala jaj mena lo kana ke je ji juice chi me jen ka roi ko original che jen ka roi ko be ka chian dien ko wo changa nen chiang lak in cha kule nyot chiang lak in ku kana le jaj ni na o ke na tet kien lak mu kon ka min roi ko da goro bo wo joje no riden cha lat ko tu go ke ni muses me lar ko de je en o la roje maka kam je ji jus ki kam ne je ga ris ruel ka leten bilet ka bana rian me cha lar ne ka buk os ganis ruel bana je men kwen bi min ngaka ka jaj ka jur ka je min ku kreso le step up ka kuide bu kona min bon gorbe no bana men relate ka min roj re ji jus ka me roj re ye shuo chana je men goro no riden chala ra kut ka tuwa ka to Moses mi chade ka tan lat ka je e ji jus ka jen os ganis ruel chit ka min chaman chin os ganis ruel chu ka jen diok bu kona men kan be ka be 17 abaka 21 ma cha goro right kwa ko guade kana tan kwa apply rumende rum ka je mi kel ki chi kel guade me cha jala dene ko was ganis ruel chu ka jen diok bet wel ba ro awoka jen dang rawu de kel cha wel tag yesa in yan tag yesa in yan chu ko nyal mu de jogu bro ta tag yesa bit era test ke chekin yan ko kwilak ka bie kuon kam duel ruma ene yik ka bi pilas reide again bi gad Aaron kana gad ke tetkien kana chokien alaksin bi ka tetkien kana chokien alaka tin guaden woke re duel ruma guaden bi ka ge ka yika
ko bika belet min wanka much in la wanka han ko nyal ino shi ka bile liu bika tet kien kene chokian alake shi ka bile liu ba ngut mudorar kake ani jen poinde ameno kwaike rinne ka dial ni jen poinde ameno kwaike rinne ka dial roja me roj mi chala da puch ka tugo ka ni Moses bada te amelion kon jo won cha kwen ka je akut kwele lan Moses be mude jo kula walat ka practice ni am gan Israel chit ka tan chuko da lada ka je ka nga ni cha chot kien cholto rei roja me in obitet kien lak mu ka rei lat ador Israel ka lew kia ka boss pale katan chuko na kwen ka je shi Bible me clear en oramin cha kam latene mu we gwaderel goidero ko wo ba mu ko nyal ba ka wotach mu chen wanka gwaden we wi yika ne ka kamero ma minti jok tonga mi cha ja lara ta roi ko deno e run kana gatke ki eran kana gatke eran jara me cha ja ka boss pala chalan Moses en obi eran kwan to du li bai ko o bela boss pala kana gatke mi wo eran ledi ko nyal e jara mi sha de ke de tamare roja men wo betet ka yiglak be choka yiglak gwaden we led wi yika into kwa ko nyal tin tele duor mi shi lare roja men wo needin chi be gwaderel goide rode illa the same thing chi lade me joje no cha puon ka needin led re yika ko mi lo ne boss pala ken tama mo ana me roja me ajarwan mi ci juden be goron wo bikana lalet mi cem cikana wala lawo teken jur ke je cikana waja ka culture mi celo ne min walat baga kuiko cikana ci ben jaka mudien mi kap ke ne buma longon wo minen karami jor chaka de gur ko wo shi clean minen kan men minonke to ko ka gwade ne jurtin bikana lare chata cho ready bikana chola an clean ta diala to jaken ko mut ta wo chi chiang ki diana kiana la ledno ta me nyot Bible le gwache ka min cha gor nyot Bible le gwache ka min cha gor argument e roi ka kweni Yesu min kwara la no gwachi ya nguni ko kane charnat ke je na luke na ko wo chol ken ke jur bad Yesu kristo tala rami chole jur ka je ne di al perke ala o chiran jek ko wo jor ran jek ko wo kuje kot michol ko ne di ale jur chi language e min use ko de e bina de jur ke je chi jen chi o chu ko te ka understanding ka tung ne to to be ko guje la jur chi jen ko gwanda na jen ramin de tuk dial ala min la jor ko kot arami kwik ko nyal rami kwik ko nyal ba je choli jor ko wo kuje jo kot roje roi ko kot mut ko nyal tende rayo ko ka kula rom ko kana neke kuje je arama mo ba jo ye jor chi language la jurmo e kuje ka min to ko la jur ka jam gwade me chi ye chu gor be nyot keno kaneden chu ko len ten jal reida ka jal nei kel ka len ka rwai no gwar chi ka lo mo la jur chi ka diel gwal ko ajen gwade ta hargumen en nyamtin mi rwa ye chu tin kana nas kia kana ji parasi ko kuje mo chi Bible echi Moses writing ko jo go ka me shala de Moses en kam ko de je ajen mila kana no ni amasaye de kan masaye bu luka je kan me lad Yesu chatere jo we shala de Moses kor talle gwat ka jo Moses aro lan kwaran te Yesu ko gwat ka chiang chernat ko kuje mo che je laron wo gwal chiang chera diana je jus kamin churai ko da gor min churai ko da gor ka to Moses mi chi mo adung mu de lara ko cha bo chol eno mo yen wi lat la ka tet kun amenian wala re ruai no ko ti ruai kontin ngai kone bos pala medan cha de wo gwaderel goide ro akena ro clean baro yigle
ko te liatin chit ka min chalat re bok os ganis ruel e wo mu yena na de no chi yen lek chi yoro le bi a liu mulo no wo ka let ko the meni entame kristo shunga kam dan chit ka mete run pala ni siang ko kuidan a jara min so sacrifice a meni en wo bane chot kristo chol ban nyam ko cha wo mo ko ne chol en be mo ko ne chol e chu ko lu ne je mu de je ko ne liya ka milet kon ban mo kon kristo chol kariem de hala min le kon min lagna today ariem radal chu ko la charate nyam dan chit ka min char ji juzen wo dene to ngot ka milat ka liere chong ne kiene ko bi ka kula hole ne me jenan kwa kondama kwaran chi yechu cho kondam ne jo Moses en o jente kariako chi yechu wo ni ngot leya ka ne den dere lat en o jente kariako cha kreso gwal guat to ka me da ne la lak na rusin mi je bo ron ta men yam dan beti dial go ka chon masai ba jawda kam nyal ka chon masai baro de to kut ka chon masai ko wo be leten ko kien ko let ka det ko ba ko kula luan ka lene ko na lak no ro de ka riam ko ba kula wo pal nya ko kien ne do ko kien top ko de dialan wala ka chon masai mi chung nyam na de la bot ameno gwa de tisin kare de me yak bang bo me lar ka so en wo kane de la bot pal le de to ngo de hen wala te le bot pal ko kon mi de chuang nyam ko de chariam ro de al ku nyam ke nyam kama balado bana le kariam kristo baro de le kariam kristo agani ken gwandan ken gwaj ken won Moses te ke besni to wan ti cha kam nyal ti chi ma ka ling to ye chu kristo ke lo je la lo je jus mi shawe ba ben gon ba jo ke jin gwanyi du ke ngi ngun Moses ala ori ten la kristo ko wi akam nyal point won Moses point de ajala wo lu nu kam mute sha la de Moses ajene kristo ko wi look ni nato mitala power mu ngun re rwa che sha ko ne Moses ameni yeshu cha del rwa ka cha ben tu ngwan ben ko do long pengwa de me minan men kwa na je terien mi shalar tin no gwa yena longa milan Moses je ko wa chiang sher dun ala mude che yengeje ne lunu gur kan mor ba ji pot bite gi jangi mon ja ka mude ne ja ka mude die dien ko mut ko dangwel ci kristo ci Moses jalat ka ngut kristo wa jana ben confirm re ti ni na che ji jut ku joga no jag yan lakte ne ka jala big deal ka yen ni yana re pale en wo joga chi manu kun ala ngude shala ala ngude die dien ko ngut ko dag yana ko cha jala lo de dies kun tiede ka gwaden ci ko dong biyan kan la de ka ba ti yen dor ben ngeje no ala men de ka mor ke no guru no ni jagwa pal yo bu mor wa lo ji ke no guru de na ko pije de je moy ka duor de na ko pije de le de ka du no an men de lo ka je i cha to lo akot ti yena ma wo ja ko mut mi pal ke dien cha ga le de ka dies agat ken ko wa ba ye no muchen cham yen ka kwan kun ni jus chi a ja ko mut bo ala la kristo we ajen ber yedo apply ka jo Moses ko la ben dak ni min lat ke ji jus ana de ko na nyodo no ki de ko na lenga long re ruande te len kon ke no ala masaya dan kana konte de kana wan kana konte de kana go cheriet kel ba share reference ka nga ka go kos na Isaiah me shana ne no chiang chere dien lukena ka cherkien ti bang ti chiro poin ka kot cha ka wo kwet keriet shana lari de ne cha waru aje shala da gog na Isaiah je na tok en o ne di ti lut ke ne ke lep kien pa len ka je na bang mu gwach ngi nguni ka ne jios gog ka min jal ka masaya chi masaya reference de we no ka rwai no go ka barwai de kula ben mek clear ka je nyam ne ne chiro ka jori ne te rar ka chicken millet gur ko de lat ka jo gog ne chicken la lat chaka wa challenge ni ko wo te ka duor mi la pala se mi chicken la lat en wo de ran jogo no much yo bu mor ko gur we aheri chako tum tal duor la min de kam cha kam kot bineden diro kulo go jo ka mi cha kam kot tele mi de ne le bi chie mor liu re chuja iko wo chie kam kot ta ko lara mo lo de chie man dun lo de diet kun
area da ma point de chaje jek redi en go milat kene raren kene mentere right ko chiekel na me jenen gur saba school ko dere le loy dan chi ma ka le go along wa de right masai kan liangan chi lianga jak min kula te ka roi no ko ke lot e bere dien en cha ka ber ka je e ju ko arish chi puol ri to ngwan ben bere ye ka mila roi puol bo ka roi de cha la de go ko ben nyoka clear 5 re ye ka de ko ba ka ben ja ka chub loy na ko cha ngi cha mix ja ka riet ko ka bi ko chenga chiandien bad bari to kong brin kam na kien mungu le de roba meni ente mere do re to kontin re ri ni dialbo ala o joje longan wo milar nade ajina ngie ke la mut ba min chroy ko da gor ba pel ba we chang ngie je ne ka peng ma ber binara chu paltin kreso ja ben ko wo be cherten char yen kam roy no ko tin kuna la gel jo ka ngi tu ka ba ka bandak daka ne charnat cha dan roy gwan chana jenen wo ku kreso ku jiyot gog no ku ka record meni me cha ne no wala roy ko me cha nyot go re yeka woni de tibi ka right bang kalat mi chikana tuom ko ku de la tok ku ka rapete ne ka jukot bat cherki anan kan ga put chi go ga nen anga nyu do go akos ara ja right ka so sina cha ye nyo no wala no ba to dor ji jus ka ku je me je nan cha lat kon kan jen chen an yam mi cha ra jo gwa de ta tini chiang eno la lar ke gwach mut ki mut ko de cha ka yar ran ko ala riede ti me nyokon ka la rone chiango o bane min cha ling jek ko gwa me ber bane je men nyoko gwedil gwech ko obi ye ko de nyoko la loy dan chine ke ta me gwa chu joje no me chi kreso jal wi mon ala te cha ngi je jek ka peng me ber ka ji jus che ka ben jakade che ka ben jakade ra kare nyi nyok lo jo ko gwene kien according ka boys gwan we che ko ngun ke je mi la cha rin wo tini mi de le dil roi ko din cha gor ala mi luog ran ka mi jiek kini mi gwa mi chena de le del gwe ko cha mi chi dot jok ran ko chi kan dot jok ngut ken ka mi gur ken chiang te ka dan ko ngwer ka roi ko de kel ka jenen bina nang niam ko mi ka roi ko gwir roi ko cha je ga ka se tele rambo wore ka ko ku je mo de ko roi je meling long de ti ra meling video me de je lengan wo shu heri je ko shaje la na ci ke mengi je juto trom riet ko ke tet kien ka choben joje no je ka diu ka le kien je ka diu ka cher kien je ka diu ka riet en ci kan ke ci kam roi no ko ten jak roi ko ke ci de joje no ami le mu gor doro ke de doro ci kero so ga ben je ga la net ameni en jina wala shu rodu pel ka roi ram dong gore luñ ne ka men ci roi ko da lat belinge ke jitku ti ye ko din goral goro ko be ja ka jo nyamdu no mi lat kristo ngu angu gwacho re rien temelo kon ji ju chwa puche nana long chet ka mi chicken jal ka la nyen to ko kon en wo ko kristo kyang ta lor ka dien tiat ko wo right ko do shelo no amila ke kam dan ka right ko telekon ke raje chalat ke Moses aje raje bala de megud ma chalat ke Daniel aje na bala de megud ma chalat ke jo Yesu aje na bala de megud ko tiene je gwan wo period kristo chongo bum karo akene me chi gwan alat ko go ko non tie ka rai right de ko ne chara ne de to chi gol de ko ne chara right ko ken ro da alla kristo te ku gwan ken go ma cha twese na to ajeri nyamo ma cha ger ka chang cherna ajeri nyamo ma cha bene ado ka ja ka je ko le ka chi jana le ko na ka je ajeri nyamo ko ku je mo ngor wo kon ko wo kanin ko kien bo ta bas ne to wantin ti cha jo musa record a yechu chi maka link ko gotin wan kwan mak shogakel best for biriden cha lartin ko quidies ne musa ka ku yechu obro pere right ko obro right ko lo bom bi wo jektin mi chi wo ko ne magbo sho baro basin wal waka welkel di rieden cha larbo a yechu bo di nyoga jektin gweno ka jo Moses the same thing a mak shoga well basen di odiana waka badek birien nyoga jektin
awona ka mak cho ka waro bet jenda ka wuda bakel ka jara ka wuda bangwan ka jendo wuda kel ka riede ti ka ndial den ci kristo ka beloy tin kuole reasoning ka jijus che ka nongola nonga ka right Moses mi ci right Moses se lot ci right Yesu de ben jakabum ko kuje ma jukwas ngodo kon ko wonyam bu kon chengo de dien wo jek min ci kristo wala bo ngod bal wo jo kon ka rieden chala ne introduction bogdan ne kan jan mak cho baro bedin wel dien min chalatin bu kono ngodo kon jek ka chengo de dien kula chengo raw ko kuje ma sister nyaawo ne mi lenga ban pal bu ko riede me go bi kam pal ko bi riede to go min dewe ke jo banga gwanda no wuch kama lod rock ko de ling ka dire ling jira ma de dien yo ko da waja ka to redu chuma jo lat ne ka ka ani pal sister mi lenga amen Eliaw ka jimeral goy daro baba telene goy ka telene chuang me de ne ben ga jan yam du kan tag me bat krem Yesu Kristo on ci kam ne ben ka ji ko ci ne bu gor tradition ci ne bu gor ten cha lat ke culture ki ge ta chianga bat bene kan ci andu men ci piedra ida ka ci tere ida piri de ti dial bu ga ja chu bre lo no ko ba ko gor shoku do du men ci kam ko men bi alam ber chok no ko yen bene nyam du ka jama bi nyamar bi pos ka bi rep re ye ka ten dial en ne mi ka wala ka la mi di de long ka chod Yesu par mi di no amen amen amen